Orurembo rwa Fort Portal nurumwe ahandi embwa zikirizeyo kuba nizebembera ezindi mu kutungura eby'obuyonjo biyita abebembezi nibagira ngu iye n'okubyizire nibicumbagira ekintu ekibine kwongeramu amaani. What disturbs our city most is garbage, waste management. Nk'omuringo gumwe gw'okwendagarizaho ekitiinisa ky'orurembo oru ab'ekitongole kya Water for People obu bakwatanise n'abebembezi ba Fort Portal batongwize enteekateeka y'emyaka 5 emanyirwe nka Fort Portal City 5-year Strategic Sanitation Action Plan obwe n'ekigendererwa ky'okwongera okubutuura eby'obuyonjo omu kyanga eki. Public infrastructure, drainage, solid waste, sewer lines, public toilets, outbreak response. Twagala tukolere wamu tulabe nga Fort Portal efuuka city nga buli omu ayina ebyobuyonjo ebituukiridde. Abebembezi abakozi ba gavumenti hamwe n'abahanguku rugo Ministry y'amaizi n'obuhangwa bashyira ha mukoro ogu kandi bashabira abatuura mu kyanga ekyo kushagika enteekateeka egi bw'oburungi bw'orurembo oru. Obuyonjo twizire twina tuli willing kurora tukisolvinga especially nukwe tutandikire tusangire city eyeri disorganize mu kigambo ky'obuyonjo muno kurora ngu tutungira abantu abakwija kutukwatiraho hakuba okwantuija tukaija ntugamba no twina kuhinduraho. Our people should have basemerire kuba nibaikara munyikara enungi enyonjo. As special thanks, I realize local governments do a lot of work, but somehow they lack funding. When we just came in, we did not think we would come this far. In fact, you would even think there is no body in charge of sanitation in the city. Ururembo rwina abantu barakuhika emitwaro 19 kashanju 5 kandi hari abo bucweka nshanju na mukaga harigana bine za kamena z'omurembe obucweka 2 harigana bine kamena zitari kwesimisa kandi akacweka kamwe harigana tibine kamena abantu bejunira mu kishaka. Tubere tugenda muno nekitongole eki tusomesa abantu tuboleka latwineze entindo kusemire kuba Makuraga Gashakwa Anthony Twine.